Bez pogovora, bez pogovora. Jeftiniji? Mnogo Biće jeftiniji. 4 puta jeftiniji, vidiš. Mnogo jeftiniji. 4 puta, ne. To je razlika što je most, kad ga završimo, postoje odmah maksimalno funkcionalno. Je čekam 15 godina jer nije završen ništa, ono si mogao da ga pređeš I samo ovo što je Aleksandar rekao je istina. Onaj most si mogao samo most da pređeš, pa nam nije bila završena ulica koja vodi ka Drajzerovoj, Patrijarha Pavla. Mi tek sada radimo, Drajzerova sad urađena, Mi smo završili Patrijarha Pavla će se rešava i tako dalje. Mi nismo imali pristupne saobraćajnice ni na Novobeogradskoj strani. 4 puta jeftiniji most. Nije bilo pristupnih saobraćajnica mostu na Adi. Šta je bre sa vama, ljudi? Jeste obojica pobegli iz Laze ili ste samo deo nekog lošeg cirkusa, 2 klasična klovna i samo neviđeni lažovi? Vučiću, mali, da vas naučim neke stvari o mostovima koje je mene naučio Nikola Hajdin, nekadašnji predsjednik Srpske akademije nauka, čovjek koji je projektovao niz mostova po svetu. Dakle, ovako. Prvo, u gradovima se odavno ne grade mostovi sa stubovima u vodi. Ali dobro, tu je bio stari most, ovaj što ste ga srušili, mislim, mostovi se također ni ne ruše nikada, ali i to dobro. Taj most je bio sa stubovima u vodi, a izgradnja mosta sa stubovima u vodi je daleko jednostavnija, pa bi cena logično trebalo da bude niža, ali kod vas to nije slučaj. Kako se porede mostovi po ceni? I to me naučio Nikola Hajdin. Cena mostova se poredi tako što se poredi cena kvadrata površine mosta, kao kod stanova. Kad se govori o ceni stana, računamo je po ceni metra kvadratnom, a ne po tome koliko ima soba. Stan od 70 kvadrata može bude jednosoban, a stan od 60 može da bude trosoban ako su male sobe. Znači, gleda se cena po metru kvadratnom, tako isto i za most. Mogu da budu različiti mostovi. Most na Adi je dugačak skoro 1000 metara. Širina mu je 45,5 metara. A ovaj vaš most, mostić, je dugačak 420 metara, dakle kraći je 2,5 puta, širina mu je 38 metara, znači i uži je. Površina mosta na Adi je 45.000 metara kvadratnih, a mosta koji se gradi na mestu srušenog starog Savskog mosta je samo 15.960 ili ti skoro 3 puta manje. Pa je bilo logično da je cena po vama bar 3 puta manje, ali dobro. Ovaj most vaš će sasvim sigurno koštati preko 110 miliona evra, jer je potpisan valjda na 92 plus, kaže se ništa do 10-ak. Cena mosta na Adi. Most na Adi je koštao tačno 161 milion evra. I to piše u izveštaju Državne revizorske agencije popularnog DRI, ali u papirima Evropske investicione banke je ono finansirala 85% cene mosta, pa da je most koštao 500, ko što vi kažete, dali bi 350, nisu, dali su 136, tako nešto, sad ne znam iz glave, dakle 85% imamo dve institucije koje potvrđuju cenu 161 milion evra. Kad podelite cenu mosta na Adi sa kvadraturom, dobijete da je kvadrat mosta koštao oko 3.550 evra. Kad isto to uradite sa ovim mostom, sa stubovima u vodi, dobijete kvadrat košta duplo više, 7.000 evra. Dakle, ne da nije 4 puta jeftiniji, nego i ovakav, sa stubovima u vodi duplo skuplji. Dakle, to je prva činjenica, to sam vam sad naučio. Što se tiče tvrdnje Aleksandra Vučića da je most na Adi nije imao pristupne saobraćajnice. To je jedna od ako većih gluposti koje on izrekao, mnogo gluposti izgovara. Dobro, Vučiću, ako nije imao pristupne saobraćajnice, kako su mostovi, kako su automobili dospevali na most? Šta, spustali ih helikopterom? I onda voze, dođu do kraja i padnu dole, ako samo što. Ne razumem. Evo da ti kažem nešto. Sa novobeogradske strane je Aleksandre Vučiću bila urađena pristupna saobraćajnica do tamo iza tadašnjeg Buvljaka, gde je sad ova vaša autobuska stanica i gde se ona sa stubova spuštala dole na zemlju. Za 13 godina vlasti uspeli ste da je produžite do Tošinog bunara, da prođe omenskih brigada, tamo nije ona denivelisana raskrsnica nigde, kao što bi trebalo, i imamo one semafore i tako dalje. To ste uradili, taj deo ulice. Sa druge strane su urađene bile petlje hipodrom
i petlja Careva Ćuprija, a urađena je pristupna saobraćajnica gore iz Požeške ulice spuštanje dole na ovu petlju kod Careve Ćuprije. Znači, urađene ozbiljne pristupne saobraćajnice. Vi za 13 godina niste uradili ni jedan jedini metar sa te strane, iako ste zatekli spreman projekat bulevara koji bi išao ivicom Topčiderskog parka u samu prugu, pa bi Topčiderski park se izbacio saobraćaj sredine, dobila bi se jedna cela zelena oaza. Znači, vi niste uspeli metar toga da napravite za 13 godina. A onda ste kao dokazani genijalci smislili da preskučite taj deo spuštanja sa mosta pored Topčiderskog parka, pored, znači, pruge, i da gradite prvo ovaj deo proširenja bulevara Patrijarha Pavla ka Rakovici. I to radite već 7 godina. I još uvek niste završili. Znači, ceo most izgrađen za 40 meseci, 3 godine i 4 meseca, a vi 7 godina proširujete bulevar Patrijarha Pavla i još uvek niste završili. Eto, to ste vi, lažovi i neznalice, nesposobnjakovići koji ne mogu ništa da urade i samo znate da lažete i pričate gluposti. Siniša Mali priča kako će novi most odmah imati pristupne saobraćajnice i da će izgraditi taj kružni neki tok. Pa genije, naravno će imati saobraćajnice kad most koji gradite na mestu gde je već bio most, pa su ljudima nekako se penju na taj most, znači već su postojale pristupne saobraćajnice. Inače, izgradit ćete, kao kažete, pristupne saobraćajnice, jedan kružni tok. Svaka čast. Kakvi ste vi graditelji, to je čudo, čudost. Ali da zaključim, džaba vam sve. Most na Adi je simbol Beograda. O njemu je Discovery kanal snimio film i proglasio ga najvećim građevinskim poduhvatom u Evropi te godine. I ljudi će mene, pokojnog Nenada Bogdanovića, koji je pre mene bio gradonačelnik i najzaslužniji za taj most, zaslužniji od mene, oni će nas dvojicu po tom mostu pamtiti. A vas će pamtiti po tome, između ostalog, što ste srušili most koji je bio simbol otpora fašizmu, što ste rušenje mosta izbrisali deo istorije Beograda. Dakle, ružitelji i rušitelji Beograda, zapamtite. Đilasov most je bolji! A ove nedelje su se desile dve važne stvari o kojima želim da govorim. Stranka Slobode i pravde i Stranka Srbija Centar Srce su u skupštinsku proceduru uputili zakon o preuzimanju NIS-a od strane države Srbije. Pre mesec dana sam rekao da ako Vučić nema hrabrosti da predloži jedan takav zakon, da se plaši Rusa, zakon koji mora da se usvoji da bi sačuvali energetsku stabilnost Srbije i da bi sprečili sekundarne sankcije, znači da bi sačuvali državu uopšte. Dakle, ako on ne sme, ima nas koji smemo to da uradimo i uradit će. I uradili smo. Napisali smo zakon kojim država Srbija preuzima upravljanje NIS-om tako što se suspenduju sva prava koje ima ruski akcionar u skladu sa Ustavom Srbije, koji to dozvoljava u izuzetnim situacijama. Zakon predviđa da se formira nadzorni organ od eksperata za energetiku i privredno pravo koji vodi kompaniju. Mi, nažalost, ne znamo šta je to što američka strana traži, jer znamo samo ono što nam Vučić govori, a znamo koliko Vučić laže. Nadamo se da je ovo dovoljno za NIS da nastavi da radi, jer su slično radili i Bugari i Rumuni koji imaju problem sa Lukoilom i sankcijama. Ukoliko to ne bude dovoljno, predviđena je mogućnost i prodaja ruskog vlasništva u NIS-u na međunarodnom tenderu, kao i mogućnost da država Srbija po tržišnim uslovima otkupi ruski deo. I nismo mi nikakvi otimači. Mi samo predlažemo kako da država reaguje na ovo što se realno može nazvati višom silom. Kao što su se Rusi pozvali na višu silu kada su prekršili međudržavni sporazum i odustali od izgradnje gasovoda Južni tok. To što Vladimir Putin govori kako viša sila važi za Rusiju, ali ne važi za Srbiju, je njegov stav koji nas zaista ne interesuje. Ne interesuje nas iskreno ni stav, ni sada šta Rusija misli o ovoj krizi sa NIS-om i šta predlaže, jer su imali godinu dana da nešto predlože i da urade, pa da nam i pomognu, ali nisu. Ne rade to ni dan danas,
a ne i to je činjenica. Ne interesuje nas ni to što Vučić ne sme ništa da uradi zbog straha od ovog režima u Moskvi, zbog njegovih Putinovih tajnih, bezbednosnih, političkih, ali i finansijskih dilova, koji su sklapani zarad očuvanja režima u Srbiji uz uslov da Srbija ostane na marginama na samom dnu Evrope. Srbija ne sme biti taoc ničijih interesa, ni Vučića, ni režima u Moskvi, bez obzira na istorijske veze dva naroda ili emotivne narative koji se svakodnevno zloupotrebljavaju. Srbija mora da vodi i da ima samostalnu, hrabru, odgovornu politiku u kojoj se odluke donose ovde u Beogradu u interesu Srbije, a ne u Moskvi, i naš cilj mora biti da budemo deo Evrope, a ne samo izolovana, autokratska ili sirotinjska periferija Evrope. Godinu dana smo čekali rešenje od predstavnika srpskih vlasti i nismo ga dobili. Rafinerija je prestala sa radom. NIS će uskoro morati da zatvori benzinske stanice jer neće imati gorivo. Samo da znate, od 900 stanica benzinskih u Srbiji 327 su NIS-ove, to je trećina, a ukupno NIS snabdeva i 50% potreba Srbije zbog privrede i svega ostalog, znači više od te trećine. U nekim opštinama uopšte nema pumpi koje nisu NIS-ove, a u Beogradu i Novom Sadu je, ja mislim, preko 80% pumpi su NIS-ove, pogledajte šta će se desiti kad se one zatvore. Problem će dakle imati i privreda, prevoznici, jer ne postoji način da Srbija uveze potrebne količine benzina i dizel goriva, da postoji, ne bi se gradio naftovod koji sad ne može da koristimo. Uz to nam nad glavom stoji opasnost sekundarnih sankcija koje bi potpuno paralisale Srbiju, bi zaustavile sav platni promet koji ide kroz banke. Dakle, jedino rešenje je preuzimanje NIS-a od strane države Srbije. I to se ovim zakonom postiže, jer se Gazprom, usvajanjem ovog zakona, ona druga firma uzela 11,3% neki PSC Intelligence od Gazproma, ona firma iz San Petersburga, ja mislim. Dakle, usvajanjem ovog zakona oni ostaju bez svih prava koje kao vlasnici su imali. Jer interes Srbije mora biti iz bilo kog drugog interesa. Đilasov most je bolji! I druga stvar je to što se ove nedelje na poziv Evropskog pokreta u Srbiji su se okupile proevropski orijentisane srpske opozicijone stranke i potvrdile da će nastaviti sa koordinacijom svojih aktivnosti ka Briselu i Strasburu i da će je i pojačati, jer je do sad i tekako ta saradnja postojala, to se bilo onih hirinzima tamo i u svemu ostalo. Dogovorili smo se da zajedno se pripremamo za misiju Evropskog parlamenta koju smo tražili posle krađe izbora 2023. godine. Da vas podsjetim, kada je više poslanika Stranke slobode i pravde na čelu sa Marinikom Tepić zaista štrajkovalo glađu i da se spremamo za tu misiju koja nije došla tada zbog izbora za Evropski parlament, ali koja dolazi sada u januaru. Takođe, svi zajedno smo pozvali sve organizacije civilnog društva koji se bore za Srbiju u Europskoj uniji da se pridruže i da formiramo zajednički front u toj borbi, jer izbor koji Srbija treba da napravi nije izbor između Evropske unije i Rusije, kako neki stalno to govori, već izbor između Evrope i izolacije. Znači, 27 zemalja je u Evropskoj uniji. Jednoj koja je izašla 2/3 građana njihovih danas Britanaca misle su pogrešili. 7 je kandidata, u 6 je 80 i više procenata građana za članstvo, jer veruje da će tako biti bolje. Dakle, narodi u 34 zemlje većinski misle da će im biti bolje ako su deo Europske unije i ima jedna zemlja i u njoj jedan narod koji misli drugačije, ta zemlja je naravno i nažalost Srbija. U njoj samo 33% ljudi podržava ulazak u Europsku uniju, to su istraživanja koje je sprovela Evropska komisija, 45% je protiv ulaska u Europsku uniju, a ostali kažu da nemaju stav. Dakle, u Srbiji skoro pola stanovništva misli da će bolje živeti ako ne uđe u Europsku uniju. Drugim rečima, pola stanovništva naše zemlje misli da su narodi u ove 34 zemlje budale, jer oni su unutra ili hoće budu unutra, odnosno da smo mi jedini pametni koji shvatamo da je bolje. Pa neće biti tako.
Neće biti. Ali ti odnosi su, ovi procenti su posljedica antievropske kampanje i politike Aleksandra Vučića koji ne želi Srbiju u Europskoj uniji. Godinu dana proevropske vlade donose taj procenat promeni. A ja imam jedno pitanje iz ove ljude koji misle da nije dobro. Kako mislite, ljudi, da napredujemo na kontinentu od koga smo se samo izolovali? Evo da dam jedan, pokušamo plastično to da objasniti. Sad vi, recimo, živite u zgradi, ima 27 stanova, vi ste jedan od tih 27, u 26 stanova komšije svako veče puštaju glasnu muziku, prave žurke. Vi kažete, čekaj, mislim, veče, mali kažu, šta ćeš? Jel možete vi promeniti ovih 26? Ne možete. Imate dve mogućnosti, jedno se iselite iz te zgrade ako možete, a druga je da i vi počnete puštati muziku. Da i vama, da i sebi, da pokušate da sebi napravite lepo. Inače, nema vam tu prosperiteta i napretka. Vidio sam odgovor Srđana Milivojevića, koji obavlja funkciju predsjednika Demokratske stranke, njegovu izjavu na vest o sastanku i dogovoru ovih stranaka, znači Narodnog pokreta Srbije, stranke Srbija, Centar, Srce, Zeleno-levog fronta, pokreta slobodnih građana i nas, naravno, stranke Slobode i pravde. Demokratska stranka je prvo rekla da neće da učestvuje, pa onda da hoće, pa su tog dana ipak otkazali svoje učešće. I to je njihovo pravo. Ali niko nema pravo da ljude koji su pravo opozicije i trpe ozbiljne posljedice zbog toga i torturu i tuku nas i razbiju na glavi, i tuku nam decu i hapse nas i otpuštaju, nazivaju najstrašnijim rečima, dehumanizuju nas kod ogromnog broja ljudi. Niko nema pravo da nas naziva ljudima koji nisu za borci za promjenu ove vlasti, jer nemamo isti stav kao Demokratska stranka. Posebno pominjanje podrške studentskoj listi, čiji su predstavnici rekli da se neće izjašnjavati na temu članstva Srbije u Europskoj uniji, kao jedinog kriterijuma za to da li ste za Europu ili ne, zaista deluje nelogično. Jedino nelogičnije od toga je saopštenje prevoznika ili nekog udruženja prevoznika da će blokirati granice Srbije ako Europska unija ne promeni pravila koje su uveli, koje se tiču prolaska kamiona i vozača iz zemalja koje nisu članice Europske unije preko teritorije Europske unije. Znači da ponovim, Europska unija je odredila pravila kako se neko može kretati teritorijom Europske unije i to nama ne odgovara. Ta pravila su loša za naše prevoznike. Ima samo jedan mali problem. Ovi u Europskoj uniji apsolutno zabole da li nama ta njihova pravila odgovaraju ili ne. I nama i svima ostalima koji nisu deo Europske unije. Oni gledaju interese zemalja koji jesu unutra, koji jesu članice. A Srbija, kao što je poznato, to nije. Dakle, gospodo, vi koji hoćete da blokirate granice Srbije, ne treba da napadate Europsku uniju, nego vlast u Srbiji, koja nas je za 13 godina odvojila od Europske unije. I treba da tražite da Srbija uđe u Europsku uniju, pošto onda ne biste imali probleme koje imate. Jer dokle god smo van EU, na ono što je politika EU, mi ne možemo da utičemo. U konkretnom slučaju, ako hoćemo da uđemo na njihovu teritoriju, moramo da poštujemo pravila koje naprave, ma koliko sa tim ne slagali. Ako na pravila ne odgovaraju ili ne možemo da ih ispoštujemo, onda ne ulazimo, vozimo se po Srbiji i to vam je to. Dakle, Europska unija ili izolacija. To je naš izbor, a ovo je poslednji podcast u 2025. godini, 47. Da vam poželim svima sreću novu godinu, da poželim da ona bude godina raspleta, da poželim da bez ljudskih žrtava, bez razbijanih glava, organizovanu kriminalnu grupu sklonimo sa vlasti i da onda to radimo svi zajedno i da svi zajedno gradimo Srbiju koja će želeti bude deo Europe i u kojoj će se pristojno živjeti. Đilasov most je bolji!